Number one. Nĩ kambĩini cia kwendia Raila Odinga na ngwatanĩro ya Azimio One Kenya iria itongoretio nĩ Minista wa ũrĩmi Peter Munya na atongoria angĩ kĩharo-inĩ gĩa Kĩengũ Igembe ya mũhuro kaunti-inĩ ya Meru. Azimio, ajira kwa vijana. Mũcemanio-inĩ ũyũ aikari marĩ na ũndũ wa gũkenerera kuona matitigĩtwo moko matheri amu gũkũ nĩkuo Minista wa ũrĩmi anĩrĩire kweherio kwa marĩhi mothe ma mĩraa kuma ũrĩmi-inĩ nginyagia thoko-inĩ. Nimesema kama waziri wa kilimo na nikisatazama shinda zile siko kwa sekta ya miraa, ufukara ule umekuja eneo hili kwa sababu ya shinda mingi. Nimesema hakuna malipo yoyote itawekwa na serikali ya taifa kwa wale wanataka kuuza miraa, wale wanataka kuuza hapa Kenya na hata wale wanataka kuuza nje ya Kenya. Munya oho nĩ athĩte thirikari cia kaunti onacio cikorwo cikieheria marĩhi marĩa cikoragwo cigathĩkĩte ta ma license na makũrĩhĩra thoko, akiuga watho ũyũ ũkũrũmĩrĩrwo nginyagia rĩrĩa ũrĩmi ũyũ ũgacokereria harĩa warĩ mbere ya COVID-19. Kwa hivyo tunauliza serikali ya kaunti ya Meru na zile kaunti zingine ambazo miraa huuzwa pia wafanye hivyo ndio tusaidie wakulima wa miraa. Kama ni ile soko ya hapa ya miraa, one drop hizo pesa wana collect hapo. Soko ya Kiengo one drop, soko ya maili 3 one drop. Hizo soko zote ile mnalipishwa pesa mingi. Watoe hiyo kwa muda mpaka hii sekta ifanye nini? Inuke. Sisi at the national level tumesema tumetoa. Nimeamrisha mawafanyikazi wangu. Hakuna malipo yeyote. Ukienda kutafuta license utapatiwa uende kazi yako. Munya augĩte nĩ ũhotorete kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ ũrĩa ũhoererekeire makĩria kumana na igũtha rĩa COVID-19, akiuga watho mwerũ wa kũũrirũkia ũkũrũmĩrĩrwo ndemwa kwa ndemwa nĩguo arĩmi metĩĩre kĩo kĩao. Na tumepelekwa koti mara mingi, hata kwa majani chai, si mnajua tulipelekwa kotini, si nilipambana na majani kakuwa sawasawa. Kwa kahawa si tulipelekwa kotini, tukapambana kahawa sasa iko sawasawa. Hata kwa miraa kama kuna mtu anataka kunipeleka kotini tukutane huko. Oho Munya nĩyeheranĩtie na mũhuhu ũrĩa ũratambio wa kũrekererio kwa bonathi ya macani, agĩtheria gũtirĩ bonathi ĩrekereirio, gũgĩtanywo bonathi ya mwaka ũyũ ĩkarekererio kiumia twerekeire. So we have not announced any bonus. KTDA Holdings have not announced any bonus. No factory has announced any bonus. Hiyo yote mnasikia saa hii ni porojo. Lakini kama vile niliwaambia, bonus itakuwa nzuri. Itakuwa nzuri kwa sababu wale walikuwa wakipora sekta ya chai tuliwapeleka nyumbani. Thoko ya miraa bũrũri-inĩ wa Somalia ĩtanyĩtwo gũcokereria ciumia-inĩ igĩrĩ ciũkĩte thutha wa gũkorwo ĩhingĩtwo kwa mĩaka makĩria ya 2. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mũngai.